Mongaling nem hatu si família ida ho condição de deficiência no idade leona tinan sanulu rasibitu. I haldea loidua suku Buruma, posto administrativo Bocau Vila, município Bocau. Será ketan subsídio husi governo. Nebe atribui li husi Ministério Solidariedade Social no Inclusão. Sesta neba jornalista sira iha loidua inan hakiak Adriana Manuela Conta mong aling defisiensya naing hat komposto feto ida mane tolu makanesang uang mane dahuluk sistu Nelson Ana Judith no Zanio uang husi aman Laurentino Ximenes no inang Ricardina Ximenes na besiranya inan filahikas ona ba aman maromag ne kadunan santo ihatinan rihun 25. Inan hakiak ni sublinya maungaling naing hat Morris Mai ho kondisang diag. May bisiran niya idade aumenta sofre mora sa nesang han isin lasay. Hudi causa laula diag no harela hetan. Tambah problema hamatan. Nune durante siran niya Morris enfrenta problema. Tambah labele halo movimento baharis hang no halo aktividade selok. May beto hin lorong sidaw ketang subsidi husi governo. Alin naing hat ne niama umbe mati ha 2005. Komesa hauma hakiak seki keluris mene dia satu obot ne masiran sane hutu nah nyama si muris na sane hutu man nyama matetia ne ma hauma hakiak kalau nyama bot be ko fali ba pe hauma hakiak sira nai hat ne ansa lorong manas ne se ne la dia ate kelamos haris ne nyapa ma kurbebe ni haris det uma sira asa ita fo asa suru sira nyama fo vana sira tur mesakang ane la bele sira la hare sira la sekolah hutu ulu ka sekolah mesebabe to tinang tolo hatan sanene sira asa la kuine se letra sira serabe sematamos la dia kona sira paradit ansa tinane 17 tahun ke atas tena subsidi si governo sira naik hatne sida hetang. Sistu Marsal nudar mau bot banyak aling nain tolu sente tristi ho kondisang ne besira naing hat enfrenta. Tambah lahan esang maluk sira seluk. Hare no lau ho di halo movimento buka mori sustenta alin sira. Sefisuku Buibau Francisco Ximenes reconhece mong aling naing hat ne nia kondisang moris daudang hela ho inang Adriana Manuela. Penghira sira nia inan rasik mati hatinan rehun 25. Nune ha tempo oitavo governo constitucional recolha una dados atau hal uma basira lehosi programa uma na Roman Bapovo. May bela realiza tama programa ne lakon iha mandato governo atual. Sirna hat ne ida sistu ne maka uluk simona uluk maybe sirna in tolune finalize processa da laida consegue orex aprova kata sira categoria nessa deficiente e agora se a processo de lá parece que a fulans idane ou dezembro sira bele simona Husi município Bocau Tomás Reis STL News.